Rwaria rukwithira ngavana wa Meru Kawira Mwangaza akethira akingwa ni mbunge ya Seneti Kaitene Kane mantu ya wetera na kuona nonturinire itara ya tano rwaria rumwingata itene rwithirite rukiarirwa ni mbunge ya kaunti ya Meru. Itambira kwaranira batu itwa maoni yaku ni ire kwirura rwaria rura ya tano rukwingata ngavana wa Meru Kawira Mwangaza ruri mbere ya mbunge ya kaunti ya Meru. Yana tukuthuranite kirinteto ciewero thaa ithatu. Mabisa bonde bokima kaunti ya Meru kwambira mugomo bakiwa thirikari ya kaunti nirete kuingia mendekithia yo. Akariba nkumbo egojisi kuri MC Wanda Miano Muchoi kureka kurona gavana kenda bona witi na mbere. Kire aro siasa turolelia rwaria ya tano ro kuingata gavana Kawira Mwangaza ruri mbere ya mbunge ya kaunti ya Meru. Minister Babero bathirikari nene kwambiria kuungwa mauri na aranende Minister Wokaria Professor Kindiki ambiririe kuungwa mauri rukiriro rwari. Morani to madithio tukuborware ni Purity Richard tukiambiriria aritingwe bonde bogima county ya Meru ne bambirite mugomo yo muthenya rware bakiwa county ya Meru nirete kuthikira mendekithio bakiare na ndekibante to bawite kinyane kuremete ukinyela ngavana wa Meru amona murungamiri munene waritingwe ndene ya county ya Meru bakiwa ntubo bate kumbo kinya matheta yo kire thirikari madaktari baba duo mishara yo itongelwa yorabete kandidati ukambere na kinyande na masibitari kutina ndawa cia muinge. Arutingwe bonde bogima kaunti ya Meru ne bambirite mugomo yo rware nyuma ya thirikari ya kaunti kuria kuinge mendekithia yo. Na narua batuka twambiritie strike yetu nene muno nyuma ya kugeria kwaraniria na thirikari ya county government Meru erega kututhikira na ituthikiragia tumemetwa Meru muno na TV cia Meru muno Kawira kurema kuga na gwonkania batu tukugeria kurionka ate gukariria twonka mwakoro mume ajukagia kana ka waga agonkia agigategatega maende ja wethraje na itrash agitega kethrige kiringuo bwega kenda menya ango chinji andai peje kana ngwenderea neje Pawete rwari ni ngavana wa Meru Kawira Mwangaza okulukira kiambia thiro bandikire barwa aibera bakagoma na mantura yonde bakwenda yatumbika indira twaria mantu yonde na twasemane mesamane mingi to weka twetende to katogwa tukureta mugomo yotiare ntuwe komenya genda to ibanga ntuko ya muthia ntugera mugomo kwambiriria ire munene thirikari secretary county secretary akwandikira antu bonza barwa ibera tafadhali boyata mugomo narua nonto mante abo kwa yatumbika bakiari na ndikibanteto bawite mantura thirikari county kubwethi atena tumi uresibitari cia county itena ndawa batu taigwe mwatia yete akwira ndi na thine wita kiorone nonto tira kioro kwa kwanja ya yetu imutwe akaya yetu ikiu ambira mpandawa kendora utwa kwira ambonia kioro kire bite kiorone kenda mbora akwira mpandawa na wetha utina ndawa madam governor mwaje atemya kwora kuketha kutina daktari bakungana mwaje atemya kwora kuketha wena daktari bandi motivated mwaje atemya kudumiwa boya bau iboba nditamania tha mwaje na kwora ku madam governor antu ba Meru batakuringire kura beta chiorone kabeta kuona rangi njia nikienda bakinya cibitari batirima daktari ba motivated batirima daktari bakungana batirima ndawa ikungana kinyage thirungwe muti inyo cibitari bakorero Pawete thirikari nirete baitithia nkathi no tie mabisa bangi bandiko guke twanya to mabisa bara betre retire kinya yara yatenda mbesa yatethithikite na mikata bera tukiariri twari na antu bonde bara bethero bara ba matake thirikari ni twari na public service bond ire andikana nera wanima antu iba bati ku promotwa na nara na cibitari ire ite na ritingwe ni bati kongerwa kwena ndenje nene kwethirwa muntu wa specialized na mantia medho akaritaya katoinga department ya medho mabisa babara bokari na muthuro bugite ngavana na remindi utungatira ritingwe ba county ya Meru ndoro akuwa bukaringithia bunene akariba county u twendete ya Meru ni tukwenda baitira ngugi na tutiendete kugoma buru no tukuma racia twagomete ari
kinya thezi ya tutagoma twambiria na ro kugoma no thirikari tio tuthikira na thirikari ire twa stories betwira ba to promote inde bate gwikira mbeca ke budget bato turia tuona mbeca cia tonya ke budget turia twewo barwa tucoka ngugene na tutitikirie bwa area Mumiru katukwira Meru beto bato tumara no tutio thikirwa na tutina barwa cia promotion na tukae warojo kenda bo mebati twende tango gechieto tukona barwa ya rojo au ke bato tucoka ngugene acio bara bakinyite cibitari ne bonekanite kuringikana na ni wacio tungata bakiro thirikari ya county kuingia mendekethia mabisa ba bogima uthinya ndaidara me kundumia muntu yonto yonja na toro tucoke nwe ina to amuikia muntu yonto yo utabathali ende na ndio kinyana thae turu atiko na mbigo na kuna mugomo mbi ande mwana yo mtu akario mtu no yono kimani nyanja reke mulito yo toro azukulikira anto ba Meru utabathali kethani mandaidara yone mbia cio ni kenda bamenya kundumiwa hiyo ndio kitu maana sana na ndo twejire tukira ona ithimi tureri tugitirwe twethirwo te muntu uriku mwanka thaia tukwambamba guti daktari nyomwe ithimi bietu raitigote bio na ndia tukuria atiri tukathangika mwanka ri iruto gutuma tuthangika kaikawira bate gutwira ethe cibitari bainga ri tumenye nandi muntu aciajirwa akaranja kwa wagakwira no ntu kuiguta mbeca unyangie ngarama ukinyangia ngarama na witite uti utetheka uti utethio twina cibitari eguru maseneta mwanya mbungeni ya seneti ne bachumiritie kuonania kiriero kio nyuma ya wambi bwa jaji wa koti ya Meru Linus Kasani nara ikirie ya mbare kuingatwa kwa gavana Kawira ni mbunge ya Meru Jerene Chenjuri Ncheke maseneta baba wetu ntubura jaji wa bwethi tini mwagaruna katiba ya Kenya na nabati kinyochu nkuno nkulukino ntunorokeretie Meru irinyene Ntuko intaretu nyume ya jaji wa koti nene Linus Kasani kwendekithia tigambala muswada kwebo kwa gavana Mwangaza kwithololikithikirwa ni kanjo ya Njuri Ncheke yendekithia lele Njuri Ncheke balaleganire nalio na ona kethirwa muswada ujwa kwebo kwa gavana Mwangaza no latejanerwe na unge kwithirwa kiambelwa. Mr. Speaker, sir, I rise pursuant to standing order 53-1. Senator wa kaunti ya Meru Kadhuri Murungi leo ni arombete kamiti ya bunge ya seneti ya sheria wathona giotokea mwingi JLAC kwelithia ngwatanire ya koti na kanjo ta Njuri Ncheke kile kuthikiria magamba na bwajeri kwelithia matagare maria mekiritwe kile gutigira kithomo ni kuthina mbere kunenkanirwa kire mabisa ba koti kire mauntu maria makumira magitamaduni. And the orders of the court, I request the committee to, number 1, explain the linkage between bodies outside the judicial structures and the court system, explaining the role of such bodies in facilitating the solution of matters found in the courts. And 2, outline any measures put in place to ensure continuous capacity building for judicial officers on evolving cultural dynamics within the stations of the judiciary. And 3, explain any measures put in place to ensure that NDR mechanisms are sensitive to cultural dynamics and not offend the right of parties for fair hearing. Ilomba lile ya seneta Kadhuri Murungi kire ikarika lile la kaunti ya Meru likileta galole bungeni ya seneti maseneta baingi bakigweta kugambi bobo bwa jaji Kasani botabaterie na bolali kinyume na watho na nibona nitie oma kwena thina kire gitengo gya koti. Mr. Speaker, I feel as a country and Justice and Legal Affairs Committee needs to point us in that direction. We equally need a conversation on the performance of our judiciary, Mr. Speaker, because it is increasingly becoming clear that we vested such significant authority to our judicial system, and rightfully so, Mr. Speaker, but may have missed a step with regards to how they are held to account, Mr. Speaker, for their decisions and actions. To refer matters that should not be entertained under ADR, because this is a constitutional matter. Yeah. So, Speaker, if it was issues of marriage, succession, and other matters that are of personal nature in the definition of law, then the High Court could refer, Mr. Speaker, the judiciary must be called out. It does not come in on a process that is very clear in processing an impeachment motion. It is processed at the county assembly. After the county assembly, it comes to the Senate Honorable Speaker. It has no other route. So for the judge to now say
that you are taking this matter to the Njuri Cheke, and I'm very happy that the Njuri Cheke of Meru have actually said that they don't have the capacity to look at this matter. That was an admission on the part of the judge of serious deficit of capacity to deal with a very simple matter. Senator Gloria Oroba akiromba kamiti ya kuraithira utungata bwa county tayo devolution kusonkuna mathina ma county ni ya Meru na kunenkanira mendekithia kiri bunge ni ya Senate. Mr. Speaker, I think it's an insult to this institution and to this house. So therefore I call upon the committee of devolution to either persuade us, maybe through a motion or a petition or something, so that we can be able to handle this matter as a house that is there to support and fiercely defend devolution. Amwana ogu senator wa county ya Kitui eno kuambua akirithia getikethirwe gambale kwebia governor Mwangaza lekethiro legikinywa bunge nene ya Senate no mpasika gitagaka bunge no esalirie weru kire mathina ma county no. Mr. Speaker, I want to declare this on this floor that when that matter comes here, and I know I should not be doing this, honestly, we must just deal with this Meru issue once and for all. Let's finish with it. And if it means the entire assembly going home and the governor going home, so that the people of Meru can also get the benefits of devolution. Mamuji muneno Nairobi, Beta Anthony, Rangi wa Kadenya. Nyuma ya muswanda yuo kuingata gavana Kawira Etieno yuetano kinywa mbunge ya Meru muthanyo yoro akarina ringi kura ba Meru ni baritete uobo rure siasa na ntitikano resitete na mbere atetika gavana Kawira na MCA ba mbunge ya Meru. Tutawiro ni mbura manda muyo to sedike athithe ringi na case irana nkanero kira kuru na atongere bakanisa manto musoni yudira manto ya impeachment idira, lakini nogona MC wetu antu babakira paturetera maendeleo yangi na yaja ulana yathira ni impeachment ringi goretwa batito kondokura manda musedike wote kanyota nonto wote thuri note antu akilisite kwa mwana nchi akilisite utito koleta musoni every day, every month, every week nonto te antu akilisite bito moko ukireta musoni tukiwa yaya kuthira ono ndeterenge tukiwa Meru gusonga mbere tukiwa ruka na ndo ko mithuna mbia mbasare tukiwa kana kwenda kwandiko riu nontu MC bakulukirie mbia cia budget ya 2024-2025 uko yeterengi impeachment ingi tinenya maana itukuromba madam wacha hiyo maneno anaba Meru badi turongwe na njira yagirite uwe na ngitako konda muno mantu ya kuringwa kura 2027 yekinye tukudhure kana ore kudhura so kutsumura gavana every day emotion tutire ya emotion antu wa Meru batire ya emotion antu wa Meru ekoda maendeleo ndi thaiva ende impeachment yenya katukwire MCA tukunwa ivo no ntu ba mantu impeachment ibareke na mantu kabisa batire antu ngwe no ntu bere musara na tukire ya thina ai MCA bere musara tukire ya thina lo yantu betu teuma na okia kwithira ivo county ya Meru ikendelea itukuromba kinyanka na mama nandi sobu county ye tucoke kure na ringi oni webo akwante kuona mantu ya kuthangalania county ni mama bati kwewa kanya ngabana wa Meru aturitira ngwe na batu itonoete ikitheto ke MCA itu isi bare ya mesara lakini batu tebi tonani theto ibatura kutheta ukethira ku gavana wingati maita kathumba kuma kuyukia wathani ya gavana ni gavana wa Meru Kawira Mwangaza. Gavana uyu na cithirite mung'eng'eni oringi na ararwaria ya tano ro kwebelwe tene tukinyitwe mbere ya mbunge ya county Meru akiriro kinya mbunge ya Senate uchono kia mayone ya ing'ang'i kiurekire kinene ni atiri ina Meru yerekerete kisiasa na kwethiro kaitene ka kono karingi njarene cia Senate. Kithira kure muntu ichi murio kana na ya karibari ni gavana Bishop Kawira Mwangaza, gavana wa pathatu wa county ya Meru. Kaende kabati nduga bororirwe nyuma ya uchulwa maita ya thatu aitetha gavana Kawira Mwangaza rona kunokera endo wina no kitari kinoko kia kaita kanene kuri tariki 17 mweri muthiru ya mwanja amwe na mpionjene Julai rwaria rwa ikombere ya mbunge kwendekithia evaluatine rwaria rwa ikirwe ni MCO kolotwa Zipora Kinyaka na ZNK maitia nayo yari ya iliaki. The governor
of Meru, as despite previous impeachment processes and warnings from the Senate, persistent indiscriminable acts and singularly and collectively amount to 1, gross violation of the Constitution, 2, gross violation of the various national and county laws, and 3, abuse of office. Gavana Kawira atebo kwa na raichumia na rwiro gweta koti kenda kurwamia ntobo akibwidia po ikarobya muinge birethira biekawa na baraba inge baragwa bone bakuwata mbarunga banakaira mwangaza ethira kebela kwetine na bakaiba wate batire kwebelwau kindu kiria tukwariria mantu Meru County ninguge tutionete kiu niko gikuthukia ki inguge tutikuona mamaga kathithia untu bwakwana anenkanire gite uria ukomba kuthithia ngugi oni no kuti bwako na nkoro gwante no gwa nte kwenda mama otunokia ntora yetu yome tote na ntindiri tote na tobate kuwesa kato kera ng'ombe enyweri ng'ombe ekagoma no tere kwa toto etekia tuona bado kawera tote no siano no kato kuwa nane gavana wetu amekuwa mkora wa ajabu sana. Sisi tunasangana yeye. Mugambithania Linus Kassan no nyuma ya kuikia kanya kantuko intele kenda kuthwanirio ntubu arita ugambi bokie barabwithirite bukioneka kumenerwa ni baingi okulukira kinya mitandao abo bwari gamba riri thire nende rita ke kanjo ya Njuri Ncheke ntubonekete nende kuthuria baingi na ukia bioria kuma kinya kire mawakiri bare gweta ndegurune. Ernest Kimaita wakiri wa kuruba Njuri Ncheke ethira akiarira kiontubu na yo Njuri kothi naro nitikane na Njuri egwa Njuri yeja na prayer number CND ya egwa Njuri ekwethwa Mikas number 2 Njuri ni teka nthiguru na antu baba na both parties chirochite by tariki 31 that is by auke chia mweri jojo mpaka nthiguru na Njuri pone ethira bo makuris of the dispute they have na yo Njuri ya one biumia bithatu kuma na Arua kwethego fired outcome ya negotiations rikethirio kana mediation process kwethira gwikyo kironekana gikiega kana biaura indio kire kaunjaunjeni ukau mwandiki munene wa kuruba Njuri Ncheke Josephat Murangiri akana ontobo buru na kuwa Njuri yete au nontoreni gambari kwendo chunkoni na uthiatira bwa katiba na kuruba Njuri batiomba kwariria onto yabo atote Njuri Ncheke tutikomenta mantu tekwete na njara Wao tukuira kwina onda uma na to direct to rotumendi. Now I stand is that the man to the county assembly. Ja utije tu. Non to man to the oversight. Oversight ja ku ja na man to criminality and what are you? Abatu zina winye kudidi investigations. Na bo bakiaria barimbunge senators Kathumba Bandhiguru ya Kenya bedira bakioneka kuria kwanirwa ni ugambi burabwethire bukirita wa ni Linus Kassan na kuwa ntubu utarara koneka ringi nyuma ya seneta wa kaunti Kadhuri Murungi kureta ntubu mbere ya mbunge ya seneta wa kaunti ya Makueni Daniel Kitonga Manzo akiwa ntubu butabatire wikwa Njuri Ncheke na Njuri ni batire obocho kya koti akiwa ya mbunge ya seneti babatire kwitha bakela kena rito rendeni thineira ikwithira ikerera kwa Meru. Now that the courts have referred it for to the jury jeke, then the jury jeke should make a very quick decision and send it back to the court so that we can be on course to sort out matters pending in Meru, bearing in mind this county, Mr. Speaker, has not had ministers, departments, is operating on a half budget, and therefore it cannot be like this forever. There must be a way that the issues in Meru must be settled and the county of Meru operates like other counties in the country. Aaron Cheruyot urani mutungeri wa baraba ingende ni ambunge u akiwa ni babatire kwithira bakela keboya maugambi ya koti nonto kire maugambi ya raidrite nindi akirita wa yontubu nebo kuriaria muno. Take this case for example where a judge on their own volition, Mr. Speaker, without the request of Njuri Ncheke or the leadership or anyone, just chooses to refer the matter to this institution for a matter that is properly provided for in law. The county assembly, Mr. Speaker, is guided and draws its authority from this same constitution, Mr. Speaker, to oversight the actions of the county government of Meru.
akiongela au mbunge Amiru inarudharo kubuithia braba kona ni bubu kubatara Amiru na braba atira ne bakuritirongwe brakwagirite. If it has reached a point where they feel, the members of the county assembly, Mr. Speaker, that the citizens of Meru are not getting justice in terms of services from their county government, Mr. Speaker, then they are allowed to carry out their constitutional mandate in whichever way that they deem fit, Mr. Speaker. And therefore, I find that this was a strange decision, Mr. Speaker. Senator Kiprotich Arap Cherargei no akiwa kuri watho burabatire kwithira ninde bokethi atairwa akiwa nende kwebelia ngabana itene nionto burekire katiba na batire kwithira bokethi atairwa ende twikie gambare kire akuru Wanjuri. I was shocked as a legal practitioner that when the reading of Article 159, when you want to do ADR, the exception has been provided by Article 159.3 that traditional dispute resolution mechanism shall not be used in a way that contravenes bills of rights, repugnant to justice and morality, and results outcomes that are repugnant to justice or morality. C, it is inconsistent with this constitutional and written rule. So, Speaker, under Article 181, the removal of a governor is a constitutional matter. I'm happy that Njuri Njeka has recused himself from that matter and has written to the High Court to move themselves from that matter. Nindi kinyambere yangu kwithira kimera kempempe ZK yarachoka mbunge ya kaunti ya Meru na rwaria ya tano rwa kweberia ngabana Kaira Mwangaza etene. Kaita kane ndi maitia yongelekete na kwa ya thatu nayo ni kuna katiba na mawatho yangi kwagira giti kia ungabana gitiyo na utumiri bobuibo bichi. Wakili wa ngabana Kaira Mwangaza Elias Mutuma akimeneria rwaria runa kuwa rui teori kwene gambare ngekoti no assembly ndego njiru akioti no mbunge yedirite kiatakia na njira ya kureta rwaria rungi. Kiranende kirione kagita kekaro kawetera na kona kithira ngabana akethira kiuna kokadita kana akaumbothetha na kithira akauno kadita renge no wetera na kona kithira choka kwa Meru arengabano tu kana akethira aichoka kwa ariraia kinyani ambeterete menya Phineas Imana garu ya siasa kirindeto Chaweru inkonjeri ngundi boega ibuje nandi bethete nwe uria wengwa Phineas ne kuma kirono runo to kuona kanya gakono kweta kuraya ichokerete na nteto ingi Mabade mabade ukipata baridi nunua mabade ukitaka usingizi nunua mabade raino ni raino mama mabade raino mama. Ukitaka kununua mabati chukua Raino Mabati kutoka Raino Mabati Factory, wanakupa exact measurement ndio usave pesa. Ama namuna gani? Awe mabati ya sasa ni ya Raino, mabati ya sasa ni ya Raino, chukua mabati mama ya Raino. Mabati ya kudumu ni ya Raino pekee. Kanyakika kathongika wete green. Enange. Karibuni. Ala. Nontu mathaicetire ri na ithaa mugwanja angire kantu gakuruma irio bia kuria Ile kama yako huku igwa.
Kario kangentere boga bwezea. Karibuni ibirombeni. Ibwega. Au nyongo eterete au. Bebe, mpimelo ndugela nyomba, etere kadiozo. Tiwa ndo mekariri. Ete modugi. Ndoka imodugi ko yo tumelete. Afya Plus. Afya Plus. Inanga itazo. Zozo ronekana ndukene chionde. Na ndinyareka no. Na vitamins. Na minerals. Teno kwa tukala ni wa nyomba eu. Zozo nani natosa. Afya Plus. Anki nenye kedhirire. Karenio haumburetere ntima. Motuzo Afya Plus ntima etingana. Tembea kwingi iko na mengi. Naona to ya kwanyange na nyoroka tona abi Afya Plus. Nacho ujumoto. Motu te motu. Motu ya Afya Plus. Zogore ndukenerere akwe nagwe. Je, unatafuta hoteli tulivu ya kifahari na ya kisasa ambapo unaweza kufurahia likizo pamoja na familia au marafiki? Basi karibu Kisimani Eco Resort and Spa. Tunapatikana katika barabara ya kutoka Meru kuelekea Isiolo, karibu na maili 7, takriban kilomita 11 kabla ya kufika mji wa Isiolo. Utapata uwanja mzuri na mpana unaoweza kutoshea hadi watu 5,000 kwa hafla zozote za nje kama vile harusi na mikutano, vyumba vya mikutano vya kisasa, kumbi nzuri za hafla kama vile sherehe za siku ya kuzaliwa, sehemu za burudani za nje kama vile nature walk trails, ziplining, swimming pool, camping na mahali pa watoto pa kuchezea, vyumba vya kulala vya kifahari na vyakula vya aina zote. Kwa wale walio na mikutano au kongamano, kuna chai na vitafunio, chakula cha mchana, chai ya alasiri na mtandao wa haraka. Tuna ofa maalum ya bidhaa teule, burudani ya karaoke kutoka kwa Wanji the Songbird kila Ijumaa, Jumamosi na Jumapili jioni na mengine mengi. Kwa habari zaidi, tembelea tovuti yetu www.kisimaniresort.com au tupigie simu kwa nambari 0742 205 295 au 0733 570 530. Kisimani Eco Resort and Spa Limited blends nature with modern hospitality. Urina kamwako gwaka Mujengo Hardware iriri barabara nene ya Meru gwita mawo mugaruna White Star Hotel iri na ginto kionde kire mubundi wakwa ko batara mwako nejo turi na into bionde bya plumbing, electricals na kinya into bya kwimba bya mithemba yonde ja mabati, simiti, MDF boards, mabo sheets, granite, chandelier lights, bulbs, sanitary ware, electric cables na kinyarangisha mithemba yonde na bionde wendairwa na magurija kunganira muko jwaku riongira ndwangishi yetu Nairobi Tasia Stage, Gate B, Feather, Machakos County, Katani Limas House, B Center na kinyabarabara ya gwita Mama Lucy Hospital. Kugwata manto nkurukiri turingere thimu kurukira 0723 500 265 kana 0726 604 388 Kirigori Nairobi na Gori Meru turingere kurukira 0715 883 358 kana 0702 349 810 kwa rarira customer care desk yetu. Mujengo Hardware, your reliable building partner. Kamero aja kwe. Ya, kamero. Tigani. Ndi ng'ombe ateje. Ndi nyondo nuja tukangire. Mwere tebwa. Ndi mando mabija ateje ria na ndi kama. Njoni. Njoni antedia. John, yes kebambi. Imbio kwa ng'ombe cha kunundu tio tendera bwana. Kuterera kwa ng'ombe chakwa? Jo. Kwa chumbia Farmers Daily. Jo. Chumbeje? Ni utetheria ng'ombe ya iwanja weka mapema. Jo. Nedia lilinge. Ng'ombe kwa ni atukangi nyonto. Urito kama umegwata nyonto. Ya kugera maguru bwana. Siri imbio. Siri memwe. Imbakuta kama ja Farmers Milking Surf. Makuta jaja. Jo. Yakaligeria watu kwa nyonto. Jo. Mastitis. Nankwera amulo kabuganga iyo ni kwera. Kuote kaigua. Into bibio ndo kugera inanga bita munente deke. Die ndukene chonde kento biandevia. Tauni yeje. Ndukene chonde.
nande into byonthe bakuguna thieku bire ndukene cionthe cia Agrovet irire akuwe nagwe turingire thimu kurukira namba 0724 000 879 kana 0768 409 625. Bueno, tweta na mbere kurumira nteto chiwero tha ithatu. MC Wegoji West Mutembe Mbioki nerite gavana Meru Kawira Mwangaza kaitene kabati wiki nyambere ya mbunge ya kaunti ya Meru Wengwa atotuma mawakili bawe kenda kwitheria Mbioki awite gavana Kawira ke okinyambere ya mbunge we Wengwa kethira ikamantu weru na kinya kutheria Meru iruro tumiri boki kina kio. Gabana wa Meru Kawira Mwangaza regeri gwikinya mbunge ya Meru kiumia twitite ntuku ya Ramisi kire gwitetera maite jaradi tangi na jokere muswanda jwetano jura ikirwe goro ne munini wa mutongiro baraba ingezi bora kinya wije keneta ZDK na MC Wegoji West Mbioki ariuga bota mbunge ya Meru bendanga bana Mwangaza aikinya wenga gwite tetera antu atuma mawakiri bawe acho kendi tango chawe Wengwa kenda Meru akamenya nara umaburi agitaka impeachment tuka gavana especially are assembly batu za MCAs kote wakiri to da twero no assembly wa kote representing tukwera to impeaching gavana ko ndendiromba at any given time lila kwena impeachment gavana kinyaga atuma wakiri mawakiri na jete senate batu ya the assembly to dikanira na gavana na mwananchi no to nigento live adikere ne bito gutetera gavana no itetere Mbioki ariuga gaikinya Wengwa mbunge ya Meru mukari nombe gucia thurania no ri kwira maitia kethira ni MCS kana ni gavana kagita kauwa bambere kinya motion juju eta gontu konge mwananchi kana muringo wa kuro Meru ni abati kwitho boe agochioyoria auga ora umene no riko no ora uri urongone no riko itutige sinema chia kwaragania Meru metwe tukenda public sympathy Kingi Mbioki ariuga bota MCs bateno gakwira mukari wa Meru ara umaburi na batu ya assembly totenoga ikwira mwananchi yoma na ito gwete kiamba by the end of the day no ntono murungu nkinya tikana na batue murungu ro regoro no wijo mabwetu na murungu lengwetikia at one point akarongama na Meru bakono kweri Muthiene Mbioki ariuga mirandi minene ya gavana kana ira yetagwo flagship project ya budget uchikurukite ukanyumene yonthe gavana Mwangaza akamatera mikia bure akiorota murandi jwa industrial park jora kuria gavana ashumire kuganara jwa kinya goritorwa ngugi murandi jwa nchukwe kwasye murandi jwa rehabilitation center na kinya murandi jwa ndamu ya Baisigiri ijaka all the flagship project chiangavana this time chionda iboreire and I will not regret saying this because they are with the facts. Number one, kuna industrial park area batwi as the assembly to atengire mbesa ya 250 million na the national government ya tonenkera 250 million na nkinyagia na ruwa ndengiromba nkinya no to batwe as the assembly itougane to funding the project in phases lakini insistire na touga no to is our major project na ne project tugwetekeria igateithia Meru na of employment to youth itwetekeria twanenkanira mbeca iu at once na twevera so many other programs nere ya Meru industrial park tukunenkanira mbeca ikinyete na project ite no ndo mbeca cianenkanino ciothe ithireri niambirie kurutira mwananchi ngugi kwina Baisigiri dam which is worth around 49 million iborere
kule Nakuru ikuachie with substantial amount of money. Kule na rehabilitation center Ivorere nka oriente these other sub-counties kana these other constituency in this great county patena haki ya kushare this flagship. Nkiripotrate toshewero reakwarietwa ni Mutugi Kare. Aminista bara Rais William Ruto athurite no kinya murito yo mbere ya mbunge nene kenda baunga mauri nibambire kuthuya rukire rurwari mutaratara yo yura yetana mbere mwanka ntuku ya Jumapili niyo tiete Kenya bonde belete metho yo kenda kuona ura minista baba kithira baitithwo na mbere wa mbere kuunga mauri wakari minista wa karibu ndene Professor Kithure Kindiki oro tariritie mantu kathumba irakinyaniritie na irakubanga na runguro ministry yawe acoka thia tone minista ugima Daktari Dibora na bangi. Professor Abraham Kithure Mwana Kindiki no karembere kwithuria karira mwendezo jo kuthujwa kirikanye ni kara twira gwatirite kwa kagita kameri 21. Welcome. Professor na jukire kanya kabo mariru aitetera kumale makalika ja maandamano jo jenzi jareja kalikira muri jo 3 tariki 25 na jareja atumire Pedro Bebuto Ngugi. Generally, the police tried their best to protect the country against mobs of criminals, arsonists, and other dangerous people, including those who visited Parliament and wanted to kill parliamentarians and other people. The police did their best. Ikirimiru kinezo kire murongamo na ugando angisho kaleja ndeguru nekinyi beitire Ngugi yao chore batere kwedure gitwa. To what extent do you think ministerial responsibility for the brutality meted on Kenyans by security organs? At what level do you think you can take responsibility for that? What new ways are you going now to do to stop that? Do you think that as a CS, you should not also have taken responsibility, political responsibility for that failure that the resignation confirms, and also either resigned? Honorable member has said that the director of the Secret Service resigned, but also drew a parallel and said our IG also resigned. The minister did not resign in the US. I don't know why the Kenyan minister must resign. Baba ingi nabo bakima bakamiti ya kudhuja iridhiri tongere speaker bunge nene Moses Wetangula ibonekane bagiti kaniria Professor Kindiki nedhiri tolete mogaruru kuja mainge hindi maandamano ja jensi na njere moka na ingi jatikire ja mwekirite mandoandoa. You have failed to designate picketing corners, and Kenyans imagine you can picket anywhere and everywhere. It's something that we can process in the shortest time possible to avoid a situation like what we've had in the past 1 month of protests which are unmanaged and which have exposed us to deaths and destruction of property. Idha jo jare unajo Professor Nashokira tariria mawega ja kirimeri 21 ariona nererie ntutushe maandamano chategero mono nkuruke mantu ja mega ireja kalikite. First was we've got the original ID, now Huduma number, now Maisha number. So aren't we confusing everything? Can't we have just one? The card has a bit of technology chips, and we want to upgrade that chip based on the security threats that will be identified by that time. You are more in the sky than on earth. I have always landed. For every flight, I have landed. And finally, on the issue of uniform, what I wear is tactical attire, because there are some things which protective clothing that you need tactical wear to be able to have protective clothing and protective facilities, because you're in a dangerous situation. I don't wear that on the streets of Nairobi. You upstanding? Daktari Debra Barasa urorotikanya ka ministry ogima athingatire na gukarira mwendo thujo kuthujwa harakire mashokiro ja maingi ja konekana jo mugambo jo mwe daju mwitire jo Ngugi jo kedro jo kwaranira bangi kana na gichunku consultation approach. I would like to respond to the honorable member regarding the health, the devolved government.
So again, a consultative approach. Bwana Ogamba Migosi uroti kanyene ministry ya kithomo nethirwa kithingatiriria Dr. Debra Barasa ara muthiene bisu pantuya urano uroti kanyene ministry okalia bome ethirwa kingya kuthujo kwantu kwena arua memoranda was shughuli je kuthujo kethirwa kiende na mbere ntuku erojo ara minister bangi bakoroto batano bakethirwa bekarira mwendero thojojo ni kethirwa kinyira muthia ntuku ekiumia nke reporter Ntoshero TV kumaji karone bya bunge kingina ngine kineke mushujo Nairobi mbita Boniface Mongera akariban kiboya thiruro yene ni barombete ngavana Omero Kawira Mwangaza na njuri yawe ukinyantereu no babwithire kithima keru wikenda bareka bita kurayo chona na roe karibabo wite ni bethirite bana thina na kithima kikira kenjiro mwaka 2023 mbere ya kuyukua thirikari ya county. Kiboe kirugoya wandi ni athirujine intura kariba inyikirite muno na kunyamara ni untu bokwa geruji untu kuruthugura mutungi jumwe ni shilingi 30. Kithima giki gikinyaru bariwa benjiro mianke ya tene ni kambuni imwe ya wendi bubwega itie thirikari ya kaunti nayo yajukia gukimenyera indi kumagi kuthuka imianke mingi ithirite gitathondekwa Marieto ambeta wani kathekia kuma Kirugoya agwetaga Kirugoya na roi roro abwethirwe 203 na roro kinyita na guthuka batwe kwatwekirito ta saka iroe batu tora mutongi siringi 30 hato koromba mama ngavana weto atubwethiri roi rweto tureke osumbuka na ma MCA ibareke osumbura mama bamweketha ringi mwana nya mwana omwari na bati kuthoma na eta mbere area ye thinera twinayo kiri project ye roi ire ayitwa Kirugoya Mbwau ina nkurukia miaka 13 ire kuthuku roi kumaramara matangi ye kumaramara na suma na bionde kwatuika batu tutona roi tura roi mutongi thiringi 30 na batwe mathoni yara twinayo ni tukuromba county government yawe mama weto Kawira Mwangaza aombe gututethia tumbe kuona roi kunywa turi antu bankiboe iromba riri atongiria bao ario ngavana Kawira na MC Kabira kubathondekera kariuga inandi bakwendi kuthirwo witi na mbere na tiweterwa igita ria kura rithengera twacokera saindi ya MCA batuni ya kote munene turi natwe ni kura na kinya kura tuteringa ringi asisi otheri rende atukathwania kuringa kura tuteringa kura ringi no tiwe tukakura no turena kura cietu kwa tukatu yari twenyanyaswa ya antu bate mwambi ende kwa u thai katukwenda kuthwania ringi batwe muntu tukathura tutethura no theri no tubakuthwote mandeleo tukuona Mbwau yonto yeye yetwere kwa miao yena miaka kithumba yani na malalemisi yetu no tuturarambirambe no tutura tukilalamika itukwamelwe utebyo tukwamelewa kwa wende mwanga thai batwe manto yeu rende tunakata to baba nto yitu itanjire kuma weta kinyako muthomi gweta kabugoro weta nje mwitho no utie baba tubwethire tukinya kiutine ikatweta twetiria ngau maia na untubukari u gavana na batu tutethia Kawira wengo ni MCA wetu tutimwona atubwithia babara kinya rwiru gwirwa ruongwa na kumenya ndu atenda gwethia atia ututethia tukara tuwikirwa kwa na bamo batayo kinya mbachari yao atuwe chomba cha ni goyano tutaewa batino wecho akia Mulungu na bena na bobe chukuru na itwaringe kura kuri itukuringa ikenda tutethugara twinyiletwe mantu nonto ya yau endontu iba lelete Mulungu na turao iba yuki atuwe tubwithiria Dennis Mugendi Weru TV ntule ni Ankiboe Kirugoya wandi ni athirujine Igembe Central County ya Meru akariba ntura ya nkumbo na ntakani ntere chekere wondi ne ekojist ne baithukirite MC wanda miano muchui na kumwira arakabeketha ngavana Kawira kenda bona witi na mbere akariba bo wite muchui atwikite no kurieria akariba ukwithira bakiona witi na mbere kumania na ndotiawe na ngavana Kawira chekaita kokaita warira kiririmbikia mwanki wa gitia chagi kunenea kuongera wero na nkinya kwara mandeni ya kaunti ya Meru akariba ntora ya ntagani nkumbo mbari cia keri ibatumanite kiri MCA wao mucho indamia no bake mora ya kwiririkana ule mwera kuma narua
atiga tusue ona eza 2027 inopeu ona turetera bebute tukamwinga nayo ni ali mbesa je tutena batana mbesa 50 era guturumia na aruari turaugire yetu tukumenya sakramenti tutira kaire ya omeria miaka 5 50 tutemienda kaire no tugutema endeleo na kare na 50 we kuringana na kariba baba uritie mutongorio jo wa kurutha ngwataniro na ngavana Kawira Mwangaza no ntuntugo gwa ntugo no akaba kuthina mbere kuthina kiugo ikumania na mpagaga ino riria watwirire barabara ugaturuthira na tutikaro ria thina kaire anga ni iranju twagutemagira bia kudikoria mama no ntugwe ngugi yaku twaigirwe wathina aria kaunti ni kuluma maiga ukenganaga namo mama wona ngari ya mama ekulukite ni kumuria na maiga ni kenda ona buri augite agatwinjira barabara iji kenda tutikenjirwe ario tumirite kuga atiri musoi atige bara na mama na batere mama kwijaza ejire arauga mama kejite gucionania tukuthithirwa turakta tukwija twatama njira ezi baretere siasa beta bambiria kurwa na ngavana mwanka ngavana yatuika na barabara tutithithirwa na ario tumite kwija kuona barabara tuthithia nontu kwiba mama mitha isibitari ariuga mawira ni mamuchoi makubaruthira barabara ya Ntagani kuthirugire borire tangoki kana ntogio tugo muchoi bakumunenkera kura kuma kagita kubataro bamuringia metho ugo musoie tugukudura twakwira wije utwinjire njira no eja watwitukirio ria wauga njire ugo kuona ina kabari koguo ejite musoi gutukenia kina ciringi 50 yuto kuona ona itigura sonda ntukuni ino musoi kuna twira tomutonyia akethirwa akithithia barabara ya nontu akwija ona thina ira twari na cio na akuto muthura na twamunenkera etere kurwa na ngavana wetu antu aturetera maendeleo ataturikana ntuko ne mwenere twamutarire na raumagara na aracietera na aretire na mithuro na nkinyoruru bunene bataranitie mathina maraba kurukagira barabara nyenwira yujurite maiga na nkinyeri na karima kanene kwa gumusoi alwe nendagie mathanduku endeti tutikua katukamataganto na itulo agekolo varito akabana bakigena twana twalaga nkunia umwake thware mberonge ale nyuma tukitherenjaga tario morie barabara ya kira Santa Kani ni tugwatithanitie kuma East na West na ni gwatithanitie gutukurira la Kani unit ya Rankumbo riu gwetu tutiona antu akunira ngabana nerwa MC wetu na twikire wa mbara riganirwa ni mae cokia nkoroki yana baba bakuringire kura tujite ano ntubwathina ya barabara ngabana ni atwairirie tutulaga kuthinira tani ndi na kabikibiki gakula nontu bwakunangwa ni maiga nintindaga ki muntu akwithiria kaithithwa kaithwa tairi tinera ndi ne one nene na okagita konde barabara ezi mtu onde emanaga na barabara ezi na bikibiki ni bagwizangite maingi muno na nikyo twiyale utukinja barabara tingwa nontu tutina ene kiripotera Wero TV Mbita TM Wafula ura ni muambithania munene kotini ya marimanti wite wacia barabara nikimoke mathina yarakuluka irante riu kenda ukinyeria kari utungata akiaria Wafula wite buni butuma batiria mamba ya muna kinyosirethethia kioto kiri bamwe bakaribante riu Paulo Kabithi aina ripoti batongoreti mugambithania munene wa koti ya mutawa marimanti Mheshimiwa TM Wafula abitha bonthe bakoti ino bararutha maromba makorombera nthiguru na mantu kathumba magukonia mugongo mugambithania Wafula agitumira kanya gaka gutariria kinyamara kirakurukagira arabu ambere ugite kuthukanga kwa barabara imo na ngendo kurai igutemaga aomba kuramo kuthiria magamba mamwe na mpui magakuja kagita gakugitwa wale wanatoka maeneo ya mbali kama Kadhangashini ambayo ni karibu kilomita 37 kutoka hapa kwenye mahakama, na njia za usafiri ni ngumu. Inabidi wakati mwingine wahusika wanachelewa kuja kotini, ama wale wameshikwa pia wanaletwa kama wamechelewa kiasi, na hivyo basi inachangia kesi either
kuhairishwa ama kuchelewa. Kenya mara kenge kurukagiriwa giobota ito cheminda ya kari monontere ino arahugite batiumba kugita magamba mamanuntuka magutire mtu ari na kionaniria ya kuigwa muno mwene munda uyu. Mambo ya mashamba, kuna sehemu ambazo hajaweza kuratibishwa ambazo hazina title deeds. Kwa hivyo ni changamoto kiasi, kwa sababu bila kujua mipaka inafika wapi na ni nani anamiliki sehemu ipi ya ardhi, inachukua muda mrefu kusikiza na kuamua hiyo kesi. Na pia wale wanahusika kwa hiyo mizozo ya mashamba, sio rahisi kutatua hizo kesi. Uhasama unazidi, na ukienda kama Chuka unapata kesi nyingi za mauaji zinatoka kwenye eneo la Tharaka ama Marimati, kwa sababu wananchi hawajaweza kusikiza hizo kesi, kusikilizana, kuelewana na kutatua hayo mambo, mizozo ya mashamba. Gitani wa kubona wa Florida karibanteri no kiri magamba mama bantu baire na kotini no bombe kwarirwa na kurubanjuri na mbara ino ekathira. Hivyo pia tunahimiza kwamba wananchi kwa mujibu wa katiba article 159 sub article 2C kwamba kuna njia ama mbinu mbadala za kusikiza ama kutatua kesi, pamoja na hata wazee kuhusishwa. Hapa Tharaka ama Marimanti kuna wazee wa Njuri Ncheke ambao ni wenye hali ya juu, wanaweza kusaidia kuamua kesi kama hizo. Nkiripotera Uru TV kumantere Tharaka, Mbite wa Paul Ogwakabithe. Ambĩrĩrie ũcore bwawe na Rais William Ruto na atuĩka wakili wawe ambene raike na ethira becinda kirikacakaca cia nyuma ithurano bya mwaka 2007 nyumene Kindiki nethire coka cia senate cia kaunti ya Tharaka Nithi na thurare seneta wa mbere na siasa cia mwaka 2022 Rais Ruto amuromba ethira ikinyukire itike ngavana na mutuikithie minister wa karibu ndene ari ukukia itike rais nyuma yawe kwa ciitike munini wa rais Samuel Gishima na utamburukia rwendo rokithure Kindiki urethirite ari siasa ne kuma mwakene 2012. Tunataka kuomba leo ndata ya Profesa Abraham Kithure Kindiki ura ambirie ta murutani wa kithomo kia watho University ya Nairobi yambirie kuthara mwanka wa 2009 kagita kara rais wa kagita ka William Ruto amwikire ikundini kia mawakili baraba kandanaga na igambari da athitangitwe kotini ya Kimanthiguru ICC nterechia The Hague are amwe na ura arari rais Uhuru Kenyatta na bangi bana nagire nkuma inene gukurukira igambariru arakithuranoni kia mwanka wa 2013 kira ikyo kiari kia mbere nyuma ya kwambirwa kwa makaunti athurirwe ta senator wa kaunti ya Tharaka Nithi. Kithurano kira Uhuru Kenyatta na William Ruto bathurirwe ta rais na munini wake igambariru ria ICC warithiete na mbere guteyanirwa kwa igambariru mwankani wa 2015 ikuongere Kindiki nkuma nkuruki arakithuranoni kia mwanka wa 2017 athurirwe kairi gitini wa eku ya seneta mwankani uju ara aperwe giti kia mutongoria wa baraba ingi kiri senate na baonekana kuigwa bari na uchore bunene na munini wa rais kagita ku William Ruto arabatataganaga michemanio ni mingi ya gichiacha na muchemanio ni umo wa Marimanti Ruto amwawira nebo kumujukia ari munini wake agichwa giti kia urais. Kiroto giki ikionanirie kwambiria kugitara nyuma ya mpatho kwambiria kugia gatigati ka rais Uhuru Kenyatta na munini wake William Ruto ara achore baruto bambirie gutunywa ite birabari na byo bungeni na wuka Kindiki atunywa ite kike mutongoria wa baraba ingi apegwa kia munini wa speaker kira nyumani kinyakio atunyirwe.
Kindiki na achokire kumereria matagiti kia ugavana bwa kaunti ino kirichia chacha kithurano kia mwanka wa 2022 akionekana ukanda na bonene na gavana Muthomi Njuki. Rugendo ruru uchwa ubichi Kathwana rwarugamirwe kirindiunga ya Ruto muche wa Kathwana ari munini wa rais ara amurombire aebere gavana Njuki agipejaga akariwira nebo kurutaniria nwe wira thirikari nene ajuki giti kia urais. Mimi nawauliza, huyu muungwana Kithure Kindiki anatosha kufanya kazi na mimi na hawa viongozi wengine katika kupanga mambo ya serikali kule ya kitaifa? Nawauliza, huyu muungwana si anatosha tufanye kazi katika kiwango ya kitaifa? Tukurigara mono nuntu ndatu inu cia cencerwa na national government na tigo ata tuwira raitharira deputy president ariria ndatwera antu baingi kaba magarukire bathi utiomba kuga rwiro rwankwaga rukathirira nchimboni ya kinya nchimboni uyu kienkwaga yo kamata. Kagita Karuto gutara munini wake Kindiki naonekanire kumuchinda muchindani wake wa Kuberi Gathi Gachagua gukurukira kura cia abunge arakuma kiri MP 31 baichigo bunge bia Kirima Kirinyaga. Kindiki awatire kura 22 nwe Gachagua awata kura 5 amana Ruto na atarire Gachagua ata munini wake ara Kindiki atangachire kunoka kuma kiri chiacha na kuonekana takanthata yake yarimire buru. Amana nyuma ya kwaraniria Kindiki na perwe wira ya kubangania urugamiri bwa kura cha kiama kia UDA. Welcome. Ndata yake ni athararirie kairi nyuma ya kithurano kia mwanka wa 2022 ara tariki 27 mweri wa kenda Rais Ruto atangachire mawaziri bake ba mbere. Kindiki ari ministry ya ukaria. Tried their best to protect the country against mobs of criminals, arsonists, and other dangerous people. Kindiki na gitio akiruta wira na kwirutaniria kunene arawithirania bo maoni ibo igitio bukiuma atongoretie kiri uruti wira gatigati kama waziri. Kindiki achokerete guchwa giti kiri amairi nyuma ya Rais William Ruto kumubutaniria amwe na barabangi 23 nyuma ya maandamano makuregana na thirikari. Enkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge hachuka Igamba Ng'ombe Mbita wa Samuel Gaishima. Boya same uno tukinya muthii wa nteto cioro ngucokeria nkatho na tupiko watanirite na uni na katho chimwanya ki barabonde bakinyaniritie nteto cio tukuru aria muna mubango wa siasa munatwa muthii ukaripurite Richard Dangetwa utembe endwan. Good night and God bless.